Malole soifua manuia, usimaila faafonga o Talala Radio Samoa. Ua faamaonia mai le soifua maloloina wa maua le uluai case o le Omicron I tua I le community. Mai so esuenga wa ua le genome sequencing, na mawai wa maua se tasi o le pasese na taunuu mai le United Kingdom, ma naui mai doha I le aso se fulu ono le masina nei. A o whaanofo e se I totono no fuanga whaanofo e se ana fo I mai siaki e whaatolu na faia e negative uma. Ma o le siaki o le asolo na iwa, ma ua tea fo I lea I tua ma whaanofo e se ilo na ainga, lea na fo I mai ua whaamaonia. O le siaki leo le asolo na iwa whaato a maua mai le unga I le aso ngafua o le vai aso nei. Ma e sau lea tala wa tuwai, o lea sa fea lua I le case whaamaonia I tua le community, e au fia le CBD Aukilani. Fale kalapu, whaapea faleaiga I le aso sa po le Boxing Day lea, ma le aso ngafua o le vai aso nei. Wa upu iai ma le case whaamaonia I lona le usita I o tuutuunga sa wha umai lona whaanofo e se ai tua, ma o le aso lava na mawai le unga o lona siaki wa whaamaonia. Na toe awi nā tuai le no whanga whaanofo e se ai Aukilani. E o mai le taimi na sa wai reporti mai le soifua maloloina e le iai se isi ese sa whai malanga mai le vaana sa wai le case whaamaonia. Ua maua le Omicron. Ma olo o whai asu esu enga pe whaafefeo na maua le uluai case le virusi. Ai ino fuanga na asia le case whaamaonia. Ua whautua I nai tangata Aukilani e siaki locations of interest e loai no fuanga na asia le case. Ma usita ia faatonuga o loo sa wai. Ua talo sanga ina fo I tangata Aukilani e le I asia no fuanga o whailoa mai, pe e le o whaalongo ina fo I ni aunga, e whaava noa no fuanga o loo whaiai siaki mo tangata o loo mo mia vave le anga I mo siaki. O se isi whaapoponga I le case le nei, o loo whaamoemoe e maua mai se taimi o le so. O leo lo whaatali atu le moli lanu moli a Aukilani, a o leo wa mua mai le case Omicron I le community. O le poana neo le ase e ai Aukilani whaapea isi vaengo ni usila o lo moli lanu mumu I le moli lanu moli, se ia vanga nai Northland e tu maupea. O le moli lanu moli o le a le to iei se numera whaatapula a mo whaatasinga e pe ona iei le to a se lau I le taimi nei. Peita e tu maupea le whaamalo si o le whaonga o le vaccine pass. O le sau o le tala I le fiafia na nafi wa whaailoa I e tangata so e whaapitoa I tala le Herald. E le o se tala le o fia whaalongo I ai le to a tele, ai mai se pe a fua I le sawa le pipisi o le Omicron, ma taimi pisi o iai nei. I reporti watu ina mai e whaapea se fulu luai tu la lea na iai tu o le community le case Omicron wa whaamaonia. Ma a o iai se tūlanga le mautonu, whaapea le sa ili o tangata sai no fuanga na iai le case whaamaonia. Mai le so upo le malo na po, e le o iai se fuafuanga I suia le a ngai o Aukilani I lana moli lanu moli ana nei. Lua sa fulu afe ta la le faasalanga tupe wa salai le faleaiga I kalai esteti. Ona o le leu si ta I o taiala le Koviti. E tolo infringement notices po o pepo faasalanga wa tu inatu le WorkSafe, I le loaders had ona o le le faailoai e tangata pe mo o mia le vaccine pass pe Leai. E se mai I lea o le faailoai no le QR code I se no fuanga I loa ngofia ai. A toa ma le Leai o se system e siaki ai vaccine passes. Mai le WorkSafe o le masino se te malena a matatuli mata ia I le pulenga le faleaiga. Ma e ui ele o fia tala noa mai le pisini sisa ili ilinga na faia. E tali tonu le auso e su e walava whaamtalanga mamoli mau e Faasala I le faleaiga. E luas fulvalu aso watu inato e le WorkSafe I le faleaiga e totongi ai le Faasalanga. Ua whaatalo sanga ina le Aveese o tuutuunga anga vaai mo rapid antigen test. Ina ia maua vanoai so o se tasi o mo o mia ia siaki. A o sawele tala I tangata kiwi e a ngai mo siaki, a tono e whai ngofia I le whaaleo, ai whai ngatao na whaatino. E le o tangata umayanga va mo le PCR nasal swab po le rapid antigen test o lo o maua nei whale tala vai. O lea e le o mawhai o na maua fua nei siaki mo tangata ua umatui e lua, ma e le o iai fo ini au ngol fulu pe fe so ta I se case wha amaonia. I moli maua se tasi tala le News Hub, o le ana tu ina maila na quote, e totongi le tolu se lau 50 tala, ona e le anga va mo siaki whaia fua. Pautanga tolo o mawhaiona whaia fua e au noma se totongi, o ilatou wa maua I au ngol fulu, ma olo o fua e whai malanga I seisi no fuanga, a to ai e le I whaia se tui o le Koviti. A wava noai la na o tangata e Leai ni tui, ua whaalia ai e le toa tele whaapele so upo le Koviti le National, Chris Bishop, e tā ua le whai o siaki o tangata uma, a e le na o tangata whewa I e le I whaia tui. I lunga o pengata whailangi mtanga luenga o soifua malo loina o lo o whailoa ai, e le whaia fua nei siaki pe tai e le o whaalau I loa mai pe fia le tau e tatau ona totongi.
Whai watu I tala mai Fiti, o le a mata le tausanga fou ma suinga fou a Fiti, a o tau ma whai malo se pui pui o na tangata, a o toe ta tala ai o na tua oi. A mata atu I laso mua mua Januari lua afe lua lua, o pasese uma whai malanga I Fiti o tu umai ta tono o le lua aso, ai ele I whai malanga I ta tau ai o na faia siaki o le Koviti. O leo le asu ia mai ai mai le fitus fulu lua I tu lao lo iai nei. O le suinga o le aloa ia I le ato ai o le na o le tasi le masina talu o na toe tatala feo inga whaavau malo. Ma o le whai unga le vaiaso nei whaape whaamawina I le tolu se fulu wafe tu risi taunuu I Fiti talu mai le aso mua mua o te sema. E ui le toe alu I lunga o cases whaamawni o le Koviti I Fiti, bei ta le tala fia fia lo ieni tu risi maiti ngā aina. Be mo o mia fo I le awina atu le whale mai. O swinga o whaia nei e le ngata o toe Maua le to atelo tu risi e toe pēsia le vairusi to tono le fitus fulu luai tu lai le I whai malanga. Whaapea I le sawa le vairusi fo le Omicron. O tala namo le nei tae au, manuia le nei aso.